Ayinanga mina guys ngiyavuka 6 lapha fast sengisemaplazini lapha sinomali mama isibhizi ngomhereza. Size sadishile lapha elokishini sinomali mama sishake fucked up lapha ngamuzwa diamond lapha eplasini kunama econ wakade sikhambe siwastrapha ngathi ayikhona ushaya endodeni sichinge khona. Fast ibantam lapha lasho ligibele N11 negravel road sisho sikhombe straight at the bundle. Ayiwanda siyothola malini ke lana njengoba sesisebenze kangaka ngikhumbula ngomunye unyaka lana ngithi bekune event yakudala idatsan sayikapa sayosikalisa ngibuzeni ukuthi sathola malini. Vane nginizwe nithi cash crusaders bayaropa niyabazi kahle ezikalini wesileza selokishini mfana bagayi 70 cent bakubheke straight emehlweni utshela ukuthi bazodi prank bavele bathi ne ngavele ngabona lapho ukuthi yazi nethi ukusikalisa lena ngiyaphuma 8 yena noma ngaba nezinsimbi ezingakanani ngangcono ngiziphi umuntu ahamba uyozikalisa and lento ukusikalisa amathini by the time bengekho mose ngikhani iqale manje kule minyaka lena edlulile nerengizwile bathi amathini onanemali is it true wona fuzile ukuthi anemali phela labantu basimucala amathini sisaphuza nokuphuza lapha ngize ngiphathe emahloni ukumtshela ukuthi no ngisaphuza ugcine somnikezile lapha mawuceda kumnikeza lana umbona icitha phambi kwakho angali kona vane sekusela isiminyanyana but utshwala bayadura le 0.5 ebeyisele lapha i-alcohol bengangidakadaka nemofa yase i-12 rand phela manje fast bese sicedile ukustrapha ama-econ lapho mali mama yazini sibindu uyabulala sibindu uyaphilisa athi ngigeza amabhodlela nethi masiceda ukuthengiselwa beherehere lobu ngiyorifila like niyayazi le ngoma leni yamandebele ethi umhlage emaplasini uyasibulala sishinga ngedrobheni thina sibulawe umhlage edrobheni sathenga ngemaplasini calani nje sibhizi ngoba hehle kangangani isifiso sami lana ukuthi at least singatholi less than 500 yabona uma singathola less than 500 noma ngibona mali mama tasami sostrapha ama-econ ngimlandele ngoba vele ngithi ayikhona mfokhamba weta ngeze ngakhona phela lezi zinto lezi engizigugako manje ziyasika mfana nenceba lakhona lipholi manje namanje mfana zikhali ngathi umesa fast bese sesicedile ukulayisha lapha vele sekumele sibe indlela cause ngiyabona ngathi ngesikhathi sesikhambile manje sathi sifika lapha sithole sebavalile ngingakhala nokukhala she ngicabanga sekumele siyolala nekhophe engaka lapho kusho ukuthi asiyolala nokulala cause am high boyfriend weni yes sangasihlasela fast umuntu kudala wagcina ukure Emmanuel yes singibathe bathe ngiyidumisa lapha muthi icime kwa 20 before ihamba hayi no sengibonile ukuthi lana kumanual kumele ngakhamba nomphele at least ngeveke kumele uncle lami lingidriveise kayiwanda lapha ukuthi izinyawo zami zingakhona niyazi ukuthi emaplazini kunama gate ayi20 besithi masime egateini lapha makumele ngiyisuse yes singinikeza enye inkinga engakanani ngicine ngathi yazini uncle thatha ikolo yakho usijayelele wena akekho umuntu onenhlanhla yethu njengadimane every time avane sibuye emaplazini hlezi sihlangana naye sekabuye emsebenzini ayendlini and ukusuka emsebenzini wakho kendlini is almost 1 hour 30 minutes walk cause uhlala eDoronkopie yena mara usebenza ngale emaplazini amna bengothatha umkhukhunyana ngwakhe leplasini ngizihlalele khona zakhuphuka ngama Friday kuphela nanoma ngahloma letendele lokucampa lina stress or ngithenga ibhayisikili once mara ibhayisikili yabhayizisana cause kuzovela ama transport ama private car lapho hlule ukugibela ngoba wena uphethe ibhayisikili fast bese sise town lapha nemasambalana bese sekusela 5 minutes ukuthi bavalele nakaliswa khona but lucky enough size masifika lapha sathola bangakavalanga masifike egateini kahle bese bavalile nyana 5 minutes ago but basize masithi siphethe ikopa bathi hayi nina ngenani ngenibaluleke kakhulu bebatsho ukuthi siphethe ikopa egcwele 11 kanti asiziphathele emerenyana yabona lapha sebazibeka ke insimbi zethu kita khe ngijidele ngibona ukuthi zisikala ngakho sona isikali sakho is not that bad yong fast bese sibacedile lapho ukala izinsimbi zethu bathi ayisondelani kule window elincane lapha nothola islip seni nemali yabona lapha sesiyaphendulula islip simile nokuminya sifuna ubona ukuthi kahle sithole imali mangithi sithole boma 2000 something ano yona yikho bad uphuma kwethu lapha zanke simoche nesikhathi mfana sasho shona straight ultra league lapha nazi ukuthi masimaniceda ukusebenza umzimba uyathokoza mangithi xa nine black label specialini la phela ingoma iwele nje inkosi ithabile selana noma yini mara niyazi ukuthi mina nanoma ngasela noma yini at least igoronzinyana kumele ibe khona futhi mina kahle utshwala bese ngibulisile la magoros la ngimane ngawathenga nje nayo ngilasta tot ngoDecember cause ngiziphuzela 2 glass angisaphuza udlula lapho ngathi ngilwa namadlozi ngiyadlala nina lobu utshwala bephekiso ngagcine sengibona ngani lana nizongivakashela everyday ngicaba ukuthi ngilotshwala abokhari nabo manje bawisele madoda manje ngiyobaphekisa ngamabhodlela umuntu ofuna utshwala kasebenzise leli kune promo code on my buy bese athola 50 rand amahala ahamba uyothengela amakhota i2 we black label ngiyadlala but kona it's true when you use the link and promo code on my buy you'll get free 50 rand voucher nama spins ayi25